Još jedna zanimljiva gošća sa nama u studiju, ovoga puta Marija Aničić, koju sve češće viđemo, naše zadovoljstvo, nadamo se i vaše, u studiju Kacanistak televizije. Marija, dobrodošla još jednom. Dobar dan, bolje vas našla, naravno. Pa, nekada smo s tobom pričali o kulturi, Centar za kulturu smo je pa onda mnoge druge stvari i tako dalje. Od nedavno to nećemo da definišemo baš broj godina, govorimo isključivo o streljaštvu, tako? Tako je, pa ja sam baš čitajući, odnosno slušajući tvoje najave, čekala svoje vreme, znači kad dolazi na red kultura pa sport. Tako da nisam ja mnogo se pomerila, znači iz kulture do sporta. Ali sporta ima, kultura je sve manje zbog koronavirusa. Bilo nešto na otvorenom u Tvrđavi, Dunav Film Fest i teatar u Tvrđavi. Sad je sport u centru pažnje, jer kod vas je lako da održite fizičku distancu. Pod posebnim uslovima. Ali i vi ste pod posebnim uslovima. Tako je. Pod posebnim uslovima, naravno poštujući sve preporuke Kriznog štaba Vlade Republike Srbije, do sada su održani, pričali smo o tome, i finale Kupa Srbije za mlađe juniore i državno prvenstvo za mlađe juniore. To je bio kraj sezone koja je bila odložena iz prošle godine. Strelci Smedereva su tu postigli zapažene uspehe, pričali smo o tome, jedan od najvećih uspeha je svakako ta objedinjena kruna Dušana Bojića u kategoriji mlađih juniora pištoljem, Anđela Radojičić treća na prvenstvo Srbije vazdušnom puškom u kategoriji mlađih juniorki, izuzetni uspesi zaista za naš klub, odličan nastup, zatim pionira vazdušnim pištoljem na državnom prvenstvu u Beogradu koje je održano posljednjeg dana oktobra. Oni su bili drugi na prvenstvu Srbije u kategoriji pionira, to je jedna nova disciplina, kažem opet izuzetan uspeh. To su bila takmičenja koja su praktično bila iz vikenda za vikend, dosta jak tempo, posle prilično duge pauze, da su se vratili u ritam tih treninga i takmičarskih nastupa, onda je usledio početak nove vazdušne sezone, odnosno sezone vazdušnim oružjem, prvim kolom Kupa Srbije, Streljačkog saveza Srbije, koja je održana u Smederevu prošle subote. To je A program, nastupale su kategorije juniora i juniorki, seniora i seniorki i na tom kolu Kupa videli smo skoro sve reprezentativci Srbije na prvom takmičenju koje je posle prestanka, odnosno posle završetka sezone malokalibarskim oružjem održano kod nas. Postignuti su neki izuzetni rezultati. U disciplinama vazdušnom puškom pobedio je reprezentativac Srbije olimpijac Milutin Stefanović sa 629,5 krugova. Ako vam kažem da je svetski rekord 633,4 kruga, to je zaista izuzetan rezultat. Takođe imali smo odličan nastup gosta koji nam je došao iz Mađarske, to je Ištvan Peni, reprezentativac i olimpijac iz Mađarske. Trenutno u Mađarskoj se ne održavaju sportska takmičenja, on koristi priliku da kao gost učestvuje na našim takmičenjima. Znači van plasmana Ištvan Peni je pucao za 0,4 kruga veći rezultat od aktuelnog svetskog rekorda. Malo pre sam rekla da je to 633,4 kruga. Ištvan Peni je u Smederevu postigao rezultat od 633,8 krugova. Zašto vam ovo pričam? To su sve izuzetni strelci, svetska klasa koja je nastupala u Smederevu, a naravno rame uz rame zaista sa njima su bili i naši strelci u disciplini vazdušna puška. Pre svega najbolji rezultat od svih smederevskih strelaca koji su nastupili, bilo ih je 10 na ovom kolu Kupa, postigla je Anđela Radojičić u disciplini vazdušna puška. Anđela je otpucala svoj lični rekord 621,4 kruga, plasirala se na 7. mesto. To je najjača inače konkurencija godinama u srpskom streljačkom sportu. Najjača konkurencija je u disciplini vazdušna puška juniorke. Najveći broj takmičarki nastupi u toj disciplini i zato je ovo zaista veliki uspeh. Anđelu je delilo možda 2 kruga od medalje, ali svejedno ona je još uvijek u kategoriji kadetkinja. Tako da je osvojiti 7. mesto u kategoriji juniorki, uzeti bodove za finale Kupa, izuzetan uspeh i dobar vetar u leđa za nastavak sezone, za koje se nadamo da će zaista se ova sezona nastaviti. I pohvalila bih još naravno Veljka Ilića, naš senior,
Veljko je kao junior, pričali smo o tome godinama unazad, i kao mlađi junior i kada je postizao izuzetne rezultate, bio je reprezentativac Srbije u toj juniorskoj kategoriji, učestvovao na evropskim šampionatima, na finalu Lige mladih Evrope, bio zaista jedan standardan član reprezentacije Srbije. Sada je prešao u seniorsku konkurenciju i on je sa rezultatom od 620,5 krugova osvojio 5. mesto u kategoriji seniora. To su dva rezultata koja bih izdvojila. Opet kažem, malo pre napomenula sam ta takmičenja koje su išle iz vikenda za vikend. Treba zaista puno snage održati taj tempo, naročito takmičarski, tako da recimo rezultati pištoljaša su možda sad malo pali u senku, ali naravno i oni su pucali nešto ispod svojih mogućnosti, ali to je, da kažemo, možda i očekivano s obzirom na tako jak ritam koji su imali prethodnu praktično ceo mesec. Marija, juče ste bili u ponovo van Smedereva, održano prvenstvo, republičko prvenstvo za osnovne i srednje škole u organizaciji Republičkog saveza za školski sport. Jeste. To je takmičenje koje je godinama održavano u Smederevu, pričali smo o tome, sad i Niš ima jako lepo strelište sa 47 mesta, mi imamo 40 kod nas, malo i drugačije, sve to koncipirano od našeg. Ja i dalje, naravno, i uvijek ću reći da je naše strelište najbolje u Srbiji zbog neke prateće infrastrukture koja tu postoji. Ovoga puta domaćin je bio Niš i streljački klub Niš 1881, naši izuzetno dragi prijatelji. Ja sam tamo išla, naravno, u svojstvu sudije, a takmičili su se učenici osnovnih i srednjih škola iz Smedereva. Najveći uspeh napravili su učenici tehničke škole. To je zaista izuzetan uspeh, to je disciplina serijska vazdušna puška, dakle C nacionalni program, oni su pucali 3 serije, pobednik u muškoj konkurenciji, odnosno u kategoriji mladinaca je naravno strelac Smedereva. Nemanja Adamović, 281 krug, izuzetan rezultat, Nemanja je pucao 3 serije, odnosno 2 po 94 kruga i 1,93, to je zaista odličan rezultat. I njegovi školski drugovi, Nemanja Živojinović 267 krugova i Lazar Beljić 265 sa ukupno 813 krugova, ostavili su za 6 krugova iza sebe drugoplasiranu ekipu, dakle dupla kruna. Ja bih zaista pohvalila učenike tehničke škole i naše strelce Smedereva, trenera Nikolu Simića i profesora fizičke kulture Svetlanu Šukić koja je dovela decu u Niš na takmičenje. Takmičili su se još i učenici gimnazije Smederevo, ovoga puta malo u slabijem sastavu, one su zauzele 10. mesto i u takmičenju osnovnih škola Lazar Popović, naš pionir, takođe strelac Smedereva, sa 171 krugom plasirao se na zaista odlično 8. mesto. Eto, to su rezultati iz Niša i posle, evo da kažemo, zaista nekog dužeg vremena imamo pobednike u konkurenciji srednjih škola. Viš kako je to interesantno, Marija. Juče dvostruki dueli Nišlija i Smederevaca održano u fudbalu, održana je 16. finala Kupa Srbije. Niški radnički gostov u Smederevu pobedio Smederevo, naravno radnički je superligaš, Smederevci su srpsko-ligaši, sa 2:1, a naši strelci iz tehničke škole osvojili takmičenje u Nišu. Pa evo, da, ima neke slučajnosti u tome. Da, kažem, Niš je izuzetan domaćin zaista ovog takmičenja, tako da bilo je zadovoljstvo tamo biti i kao sudija na tom takmičenju, a onda kad vaši strelci, da tako kažem, iz kluba, iz grada osvoje, onda vam je onako doživljaj zaista poseban. Nisu imali protekcije, samo da znate. Ne, pa naravno, tako tamo posle. Dobro, dok se takmičimo sa velikim gradovima kao što su Niš, Novi Sad, Kragujevac i tako dalje. Pa, to su veliki streljački centri, zaista. Znači, ne samo Beograd, već Kragujevac, pre svega, Niš, Novi Sad, zaista. Jaka konkurencija. Da, svaka čast. I u mnogim drugim stvarima. Hvala, Marija. Vidimo se vrlo brzo nekim također lepim povodom.
Nadam se, evo ako mi dozvolite još, ja se iskreno se nadamo da će ova epidemiološka situacija nam dozvoliti da se za 2 nedelje održi još jedno takmičenje koje je nama posebno važno u Smederevu, a to je Walter Youth Cup, pričali smo o tome i u prethodnim gostovanjima. Trodnevno takmičenje međunarodno koje ove godine trebalo da se održi po 6. put, ipak ćemo svesti na jednodnevni turnir, ali bit će održane sve one discipline koje smo i planirali, osim miksa. Dakle, strelci će nastupiti u kategorijama svojim uzrasnim do 16, do 18 i do 20 godina i bit će održana finala u konkurenciji do 20 godina. Iskreno se nadamo da će zaista taj turnir uspjeti da se održi eto i u tom nekom smanjenom formatu. Inače se turniri po Srbiji koji su planirani kao međunarodni do sada i održavali u tom nekom užem formatu. Kažem još jednom, nama je to izuzetno važno. Izuzetno nam je važno jer mi i već sledeće nedelje ćemo imati neka važna dešavanja na našem strelištu koje ne podrazumevaju takmičenja, a to su pre svega pripreme reprezentacije Srbije, tako da ćemo u sledeće sredi 28. imati seniorsku reprezentaciju puškom na jednom internom takmičenju koje će oni imati kod nas, znači u okviru priprema. A već sledeće nedelje pred Walter turnir, juniorska reprezentacija puškom biće na 5-dnevnim pripremama u Smederevu koje će se završiti njihovim nastupom na Walter Youth Cupu. Tako da zaista se trudimo da to strelište održimo živim i u ovim vremenima. Zaista se trudimo da poštujemo sve epidemiološke mere. To se može vidjeti kod nas dolaskom na strelište da zaista sve to što je propisano, mi se svega toga pridržavaju se i strelci, čak i u svojim nekim javnim nastupima, pošto Instagram, pričamo o tome, i Facebook su društvene mreže gde se i oni oglašavaju, pohvale svaki put organizaciju u Smederevu i sav taj naš napor koji mi učinimo da se takmičenje održi i da budemo svi zaštićeni koliko je god to moguće. S druge strane, mi i dalje održavamo školu streljaštva. Kod nas pričamo uvek i o tome, škola streljaštva za uzrast od 10 do 15 godina. Opet imamo od onog našeg posljednjeg puta, možda je to čak i dugujemo deo zahvalnosti sigurno i vama sa tim našim oglašavanjem i pozivanjem. Trenutno imamo 35 mladih strelaca koji utorkom i četvrtkom imaju treninge, to je budućnost streljaštva. Znači, iz tog mi crpimo talente za takmičarske selekcije u našem klubu. Rekreacija takođe, evo, Joko, mi još uvijek, odnosno ja ti još uvijek čekam na strelištu da dođeš i ti malo da se oprobaš u tome, da se opustiš. Ja jesam nekad gađao, doduše još je pokojni Todorović na onoj staroj streljani gore organizuje, bio moj trener, ali ima jedan problem što mi se dioptrija za tih 40 godina pokvarila za -10, tako da sam vrlo opasan kad je u pitanju streljaštvo. Pa i ni basket više ne mogu da igram zbog kolena i tako dalje. Plivanje je jedini sport koji mogu da se... Pucat ćeš sa naočarima, tako da onda ne brini. To je to. Mogu. Odlično. Ali najbezbedniji sport, fizička distanca uvek postoji. Nema kontakta, tako? Nema beskontaktni sport, pojedinačni sport. Znači, to su neke naše prednosti. Takmičenje se održavaju bez publike. To, kada si malo pre najavljivao, meni uvek to ostaje neka žal kad mi kažemo da se događaji takvi sportski održavaju bez publike. Inače, u streljaštvu nemamo mnogo publike. Taj sport nije dovoljno prepoznat od strane te neke medijske scene. Kako i da bude prepoznat kada može publika doći? Da, ali i u nekom prethodnom periodu. Pa se tu i razne promjene dešavaju i menjaju pravila kako bi se sport učinio što dinamičnijim i treba poznavati zaista i ta pravila, ali opet, kažem, nadam se da će sve to neko vreme proći i da ćemo mi opet imati i publiku na takmičenjima i da će život ići dalje kao što naravno i treba da se desi. Ali ono što ne je važno da se održavaju takmičenja, da se deca takmičaju. Mladi, evo, i školsko prvenstvo i mladi su tu, to je jako važno da se ne zatvore zbog njihovog dalje. I reprezentativci da održavaju formu.
Njih svakako sledeće Ne sme, godine život ne sme očekuju da stane. olimpijske igre. Evo To i je... najnovije mere, videli smo to i u vestima, nisu dramatične sa kriznog štaba, tako da je dobro. Ipak život mora da se nastavlja uz poštovanje svih mera zaštite. Tako je, tako je. I onda će biti sve u redu. Hvala ti, Marija, mnogo. Hvala i vama puno. Idemo i na priču o fudbalu. Juče održano takmičenje u šestestini fudbalskog kupa Srbije. Fudbaleri Smedereva ispali, naravno, očekivano od favorita Niškog Radničkog. Rezultat 2:1, ali Smederevci pružili dostajan otpor Nišlijama. Evo i kompletnog izveštaja o utakmicama šestestine fudbalskog kupa Srbije.